Oh, ora nggak masuk tuh buru karo. Nggak? Nggak, gabe. Ada di songoni mate, setai masa token. Tuhani majo, nadong di hutan sigal lingkingon. Jadi dihita, peparan yo putra, tete bulan khususna kecamatan Sigalingking. Rap boru, bere, ibu bere nami. Ngawaktu na hita, naik pasato na kaholong yor hatta tu buruta. Sianok kita sudah repah hita saluna. Di boru nami, bere, ibu bere. Suang soni dita karena marah orang kisah peparan yo putra tete bulan khususna. Tusok kita. Oh, bumen non nih, oh loh. Pasro hamu, pasah apa ini dok munen non, hamu pengen nomor doa dan para kami. Oh loh, usok kita usok kita sudah tapat jonok, menang kami sama nama biar kita. Ay buruta don nih, kami tuang buruta si purba. Ah usok kita suson, ngadi boru nami usok kamu. Jadi moloon, ikut si boru nami nomor doa tadi mulu, mulu kami non persepeki do non nami. Ido. Tunggu bah, Opu Hamja. Ini akan mantan camat. Rojo Hoson. Pak Krismes. Baik kata kita. Sedahat mahita. Jadi mulai tema dihamu hula-hula nami. Naros yang medan terluwa bin